Omuhuru yo kubutura aha mutindo gwo kureberera ry'amatungo abatura batari bamwe bacocurwe okurugo mu district ya Kamwenge na Rwanjaja kandi basibire bashoma aha miringo eyo kureberera no kurisa gente. Ababutoyi hayo ni group leaders abakuza kwebembera abandi nari abarukwebembera group sezo mu district sezo nibaza kuganyurwa munonga kuba ko kwega otarebire otakwasireho kitwara ubwonko ekintu cyango kuza kuinterpretinga ninga shikushoborokerwa kurugera habakugu umukureberera amatungo habireho no kushomesebwa ahampinga nenkora yo bunyatsi oburukumara obwire buringwa na munongo mu bwire bwe cyanda okubukoma nimukwa odayiringo osinya wabata oreba ngo oyamwembeho nabo ugaruko pakaginga ubutaho buso wabika okongera umutindo hamate amajita no kwenegeza entasya nazo nezindi nshonga ezishomesiwe kandi ababehanangirizibwe okubito mu nkora ahabwo burungi bw'amakagabo kandi batworeka ikishane cyo kwega no kubasa kureba ngo ebiturukumanya twabibatekamo kandi bakongera bine no kubasa kuzaha revenisho nayego ko kubasa kwinga ebibingo nebindi binyase byente zirukunda kurya rero kwenda ngo twabantu zikamazirwe mamate mingi na no kutukwinga bicori Kamwenge turi kubifisa busha nayegaho kumanya ngo ukora kubihinga byakahabure bwo kwera hayiba kubambabirira no basa kubitemo biri sente kwenda ngo zabirya zirwe mamate mingi. Entekatekezi nizishajikwa Agdi Farm, Dr. Deep na Ministry y'amatungo. Enchure kwija abantu bije kuza mu districts agandi ahabwo Muranga no Gugumwe. Gasha kwa Sandeke William.